Payment Center, see more power. May bank partners and non-bank partners sa more collect, kay more power. Metro Bank, PNB, BDO, Robinson Bank, Union Bank, Security Bank, Win Bank, AUB, OK Bank, and Land Bank. Ini ang bank partners ni more power. Pwede dire ka bayad sang electric bill. Kung gusto mo magbayad ng bank partners, may araman sa more collect. Yari ang Alveo, LBC at Dragon Pay, Palawan Pawn Shop, RD Pawn Shop, and SM Bills Pay. Pwede Gcash, sigurado ang bayad mo diretso kay more collect. Diri ang alang yan sang balayran sa more collect. Masigurado ang inyong mabayad diretso na kay more power. Si more power may ara na sang ka-partner. May third party payment center, si more power. Collect kay more power. Hindi namang problema kung diin ka pa makado, kay pwede ka nakabayad bisan ara ka sa balay mo. Magpulog kag mag-relax, huwag silang ang cellphone mo. Pindot-pindutan lang, pwede ka nakabayad online sang electric. Wala ka pa sang hassle, hindi ka pa makapoy. Sa more collect madasig, pwede na ikaw ka-enjoy. Third party payment center ni more power. Metro Bank, PNB, BDO, Robinson Bank, Union Bank, Security Bank, Win Bank, AUB, OK Bank, and Land Bank. Ini ang bank partners ni more power. Pwede dire ka bayad sang electric bill. Kung gusto mo magbayad ng bank partners, may araman sa more collect. Yari ang Alveo, LBC at Dragon Pay, Palawan Pawn Shop, RD Pawn Shop, and SM Bills Pay. Pwede Gcash, sigurado ang bayad mo diretso kay more collect. Diri ang alang yan sang balayran sa more collect. Masigurado ang inyong mabayad diretso na kay more power. Matuod nga serbisyo para gid sa inyo, mapos kaayo para sa mga Ilonggo. Dire sa more power